okwanyo twero me loyo ngomo kibot wano weng kar madong Uganda no loj ken magamende pa UPC okwanyo loj kibot mono oboro do la tela me Uganda gamende enuni umogo ni loyo ngom weng ma Uganda miero berite district achel ti gamende me UPC ayo chako te gin makeluoni district land boards kareno district ya para bichele kenba pe kite kareno ti district land board ki chako gi ma district land board achel no loyo ngom i area money endo dole mwaga Aliba cheli mia bungwen piera bichel wia bungwen beringe mwaga biro ke kenba ma wano loj ken gamende dogo no ni timpa mono tara ni ena dogo no monya dogo kwanyi twero ke bot district land board budwoko godoke Kampala bot gamende madit ni wego don logo timo yor ni district land board tiga galo don logo tidong oboro tero chika parliament makiluoni public land act maot o juayo district land board o weng o kero dong board achel pi Uganda olong makiluoni Uganda Land Commission meonde ron wa ni national land board bibe ento twerogi pe oi kom ngam makiluoni mailo land mati Buganda ten lokeni Uganda Land Commission ono peti ki twero ingom mai Buganda bedo no peti ki twero e kom ngam man ma kimiyo matwala makiluoni freehold makitoro gamende pobore chot mwa piera biro we beach amino katiki check makiluoni land reform decree na madek me mwa piera biro we beach ma amin mero tugiwaini ngare moy ken petwer ber ki twero kom ngom pe mwa makar piera bungwen we bungwen kono freehold kono mailo waini enoni peki ye ento dul chalo ecclesia kanicha dul dini kimeni ki twero me beru ki ngom pe mwa amia cheli piera bungwen we bungwen beno Roma gamende umay ngom mo doke ki bodano wen ento kadi beda mino no kero chek enoni ento gamende po mede ki kwanyo twero po medi kwanyo twero pi mailo land pi melo tuwa motika winya history me Uganda iloko ngom do beru no chalo dong chip ma ko nyim ma ching pe a ki ye ching bedi yo cha wen ki yelo mo karo man kere wadong e chek magi luoni pen chek magi kere mwa piera bungwen we beach ete dul nyo article miario piera deku ya bero jomo mogo pen chek kut kero kamaleng ni kid me loy ngom ubebera dek me achel ngom kwaro magi luoni customary tien lokeni kama ki nyweli ye ki te kwaro maloyo kwoi kaber enuni ene be kita inino kweni ngom mayron waini chari Acholi kan ki waini man kono ngom pa kaka mene man ngom pa dogola mene man ngom pa ladit mene kidong yo mario meloy ngom ene freehold tien lokeni de beru ki ngom mawar gane tie ci beru megi matwala kidong ma dek mailo man en matie lobo Buganda Uropo will ni ma ngwen ne bono tie ngom mai pa makeluoni leasehold yes tien lokeni ni chake ma luba chwe lobo mwa piera bungwen we beach ene yo beru tien ma chel me loko ngom mo weng dong me beru
iching luak tien loke ni pol ngom dong ti private chik me mwa ka piera bungwen we abich oriemo gamente ko kilok be loy ngom ko na be waju abe gamo la penyi ngom pagamente ki ng'eyo ni eni ngom pagamente tien loke ni pol ngom dong peti te loj pagamente amiro waju kamaleng ni luak me Uganda era ye bulwenyo matek oweko kikero chik eno ni pen chik waromo foyo me delegates ma wachwalo gi CA Constituent Assembly ento gen go chero chalo jomadongo dino mere stamp luak me Uganda no dongu wajo kola wachel inyim commission makiluoni odogi commission be Constitutional Review Commission kangata piem uchero nen report be mwa piera bungwen we adek makiluoni the Technical Committee report on land tenure law reform kai ngweju no ilo bacholi kan inere weni ngom mantinono duongo ata pol dano bene kikuya piny kago nero ngom madano pe yo pe kifuro chiweni ngom matinono duong kany madado gitame gwok adam gini iva fut kiriemo gariema ilo bacholi be weni ikar machon mwaka makaro apa ki wiya ngej pol wano no wati IDP camp oweko joma no tukki dege lado gibedi coach kom ngompa choli ledo no mayo ngoma choli ko piyele ma oweko kuju tuogo dano kumberi uchako dok gang dong wamiti ni waket wang cho ikin jemi ma tika matima chalo gin maromo balo beberu onyo jemi maromo mayo twer melo ngom kichi Acholi jemi matino ki jemi madon maile mono wachini threats to land ownership i Acholi ke threat matino ki threat madon threat matino era ye omero mecharo ekapa pian ni mero wilo boda kidong threat madon da be kwano me achel mwaka piera bungwen wi ario gamende me Uganda gukero chingi ki gamende pa Gaddafi me Libya magumogo nigi be miu ngom madon adek bot gamende me Libya me achel Bukaleba Beef Ranch hectares Aliba ngwen Maruzi Ranch hectares te lokeni ekario kinuchu inde nya hectares mana tiga wajineni ki ekario kinuchu te lokeni ka wa hectares Aliba ngwen mero eka Aliba pa Achwa Ranch hectares aye Ali piera ngwen wi abichiel mero era ye threat kikome bien roma tia waini ogwang tika monyowa onyola bu tika monyowa Mario imwa pier bungwen wi abungwen company makiluoni Divinity Union ukatiki lock money ni kumalume Uganda ki Uganda weng miyo robe chalo dero cham pa Africa mapol ngom mano gi wangiti ye ngometi ya Acholi karen na ti parliament no wati te lodge pa la dit okelo mapol loke ni bere ukati report ma honorable okelo ukere nyim parliament meka ka Acholi parliamentary group walwenyo chigineni poti me adek mo apier bungwen wi abungwen mabere furati parliament uwa New Uganda Wildlife Authority Gucha olok gimoni ni lipan control hunting area miero dong game park madit uwa kachiel ki won komme abich mekit gumikar enuni kilu ticha gamente iwieli
la bo penyo watam parliament district councilor waki joma loy ngom district buka diki tam ni lipan odok national game park gineno ni bene walwenyi kome mala telwi lwenyeno ni bere honorable kelo idwema beach mwagali vario kade program money do chake bagiloni SPP security and production program eno ni o chake kungi wachini IDP camp odok dong kaberu padano matwala wek dong kamadano rinyo go weko pe ayela me mony do be dong nono madong joma tigi kero me fu gibi fu ye keluo ka choke padano mia dek piera bor ka choke ma oberu penyi okwero yup me SPP ni la juat la wachil beno tien lokene Acholi ng'eyo gomba gi miro pol jem matime marajuni nogitime wiyali imwagali wario kabich madong campaign pi president tika wara nyim magwa program mono chake madok iluoni food security first likaberu megburu kibgum kipade atelwi program eno ni oberu General Salim program eno ni ukati kitam ni gamente bipoko ngom pa Acholi dok bora Acholi ni dogola achel binongo eka ario yes magamenta yepoko bagamente bini ngomi ti chako poki udong ngom kadong wundo chako dong yero chama ngoma oro petone majeme eno ni chama pera ni ikingi no kalpe yeba gengi waje ni Acholi uye ki jem makoman ero kalpe ye chika wana ye wigi ngom pingondo ke mini wa eka rio pi family achel utiki tama ngom kum ngom mokene ni ino lok pi food security Acholi la boe kal da metene dano nge kama leng ni ngom ya Acholi wang futie ye bejo mamiro yako ngom madon me kwanye twero fugitie ana mero wajo kama leng ni wan machalo Acholi parliamentary group wakati kitam kunwa waji ni kadano futie camp yes peki mi warga mengom pingom madon watin fudanuoyo kangatu no ngom ikar ma Acholi tie camp title enoni nyorki kwetiene kapeniao dano kitugi ngodo na ngoda okay merio one po dek joma kiluoni investor ni ero tila kuritam money ni investor miero bedano ma bok Chinese unyotara chalo Acholi petwer beru investor walego ni ka investor motie ologati kiwegi ngom ma dek ngom bene lonyo den pol kar awinyu dan wachini wan luchan wachi mere ki ngom eto wan luchan chi ini chako logo rio ni chi ini kumi bene yeni eno lokeni ratada ngom tigin ma ini romo chato nebe tien lokeni tigi value chi ini wachini ana tigi ngom eto chano diako ngom era ye mier bed machalo share ma megi ka investor money bino chi tien lokeni in bene ti investor pien in roma ka an anangi atigi diero na money wakete kari radio kanyi en diero nani en dong mier ki nen wele chi ana tugi beru ki share do e mighty fire kanjo eno pegi ron wa ni ma obiro ke chi enono
ero kombero dogo road radio en diero na ma ini peke kwere ni pien an go ange ngo ma miera gudi waya mene ma miera kubi ko ngo iteni ni walo tiji company ma keni diero gini dogo shares Okay. Damiro wadi kamaleng ni Paul ngom miero ke pa bot investors Mario kaberu matika dogo town kono municipality kono city lutuo winya maber peti city mama ge bielo ngome ge ngegi ka ge bieno ke ngomgi city beru chalo reverend mamio batija kila tien pari pe dogo won latin en kado chako nying latin ni John onyo Norbert remo papadi no pay kom latin ngom eni wegine tie Okay. alego ni city miero o kondano menongo title Mario city petrero chako mio lease ingom kwaro piera neno kadi wa igulu te jirani na moni badege utiero ni enong wara ga mengom title te wa awa be mi lease pi mo abit ini mi a lease ikom ngom madok ini Mapeke pa ka ana tiki ngom kwaro na ikit gum municipality ana cherbot kit gum municipality awa miro chako nying ngoma eni latin mamega ini mi baptism certificate ki chak nye ero piro chako wa eni latin ni chakatin ka ana don ka ana eno ni chako timeni ni Well, primero atwe don kuman ngom mawan wajo ni le watika wajo ngom make luoni plot eni ngome plot gire beru chalo jim nyanya en mage teko ni yen irong cho diku no dana deko win yen kana tiki plot ai kit gum kan aromo no Robinson cha bichel cha Robinson ngomen million piario kuno ana wila pa ba amera nong mere million apa Robinson bedo rade ke Venturino koni cha pa rio iwa ni Venturino kai tiki million periwa bija ngomen sino ngome logo ching tiana dirt ini na chel okay. ngoma wali ni ene ngoma wanloni the land that feeds us ngoma perwa ene ngoma don amiru cheko bene joma tiyu kirieko be kwalo ngom kidong marom joma miru tich ki ngoma choli kono ni me yomo chwiny gamente pien in petwer bini waji ni in menyuru ni mar gamente in do tika waji ni barracks madit dong miero bet ki ngom jemeni miero bet negotiated pien wana choli watiki culture mamekwa wano miti barracks betie eto ka barracks tie anyogi malo mony chamo mono achola ye furu Banyanka jomatiki chuma rege kit gum kany gitiki tenda me supply bido dirumon Okay. gina wewa America dan mar ni barracks bet chokwedgi pien kelu business edo eni dok barracks makelu luoro ni dok wan pomero Okay. wan mer barracks makelu business eno ni pire tek don gina tie gin ma wego kumberi gamete tika bake pien ni la gamma ni ngom pagamente mono ti kwene eni wega gamma chek tia tu bilingo mukwo iwilo wen gamete mier be kingom ngata we gamete pe mier be dingom men ngata kuya piny pien gamente mier ngom metich ento ngom enoni miero gamente obet kicha den manyur ni ngoma gamente pedon kichero kiteko mamegwa eni kichero kiteko ni eni jarman me gora fo eni kichero tek ni eni ngoma gamente kon mogone wini ngoma agriculture kongo wegda wach kamaleng ni ngom pagamente maki wachi ni parastatal pegamente ba
pagi waini ngom pa dul mogo chalo National Water ge National Forest Authority kono ngom eno ni pegi wachi ngom Bagamente amiri lunwa ko ngeo kama leng ngom kiwe para statol Roma ki state ero pe state amiro wajo ni ngom Bagamente era ye ngom ma Uganda Land Commission tiki title le do agam ma che kai penyo ni mao ngoma nyuru ni ngoma ni obedo Bagamente gina nyuru ene ni Gamente tiki title mati nying Uganda Land Commission da miro wajo ni jomogo loke ni food nyweno wigi dan be mier wigu poni ma pe a President Museveni okero chien e pen chek manyien mwaka piero kung'wen wia abich inendo bor medo mapa owachi iepe yom ilokom chek mang'om tien lokeni iepe obedo yom ni kidwoko twer meloyo ng'omo weng bora nywali me Uganda eno no mide ni ng'omo bed mecha la leka matiko bedo ching Gamente bae malo gamo chi ng'om Bagamente ene ng'om mati nying Uganda Land Commission kido ng'om ma Gamente o gazetting ma pia kikero ching penche don ka Gamente peki ng'om balo tua meno bedo charo pa Gamente mati kom pien ma pia kikero chik magiluoni penche inendo bor medo mapa ono miero Gamente tim jemi magia miyo chala bol ni road reserve weng tepa Gamente kono lokman me compensation ni peti ayelo ngarimo no Gamente mier waj mer kamaleng ni ng'om makabedo makunyo meno ng'om pa Gamente magi carry gazette wa barracks en ma winyo ki wajni ni ini mier waj Gamente pegi tiki map iwigi kita mon mier be deployed kwede malupe ki pien chalo en barracks ma mier kero neni no konyo ayera matwer aki Somalia, Ethiopia, bot Turkana, bot Karamojong kao no wati Gamente ma wae tuolo no mapia pen chik uchao tich pen chik manyien en mepier bungwen we bit ono kono gu gazetting luogi ng'om ibuti Uganda ho weng pien ng'om pa Gamente beda rio eken ng'om maki gazetting mapia pen chik eni o chao tiji kido ng'om mati nying Uganda Land Commission ento joma gugage kitwero joma kogi lach ubedo ka yako ng'om pigi kengi wiku wilo ni Gamente miero ng'om kumbe dongi tika bake dong chalo to wang himeno pegu kogi kum ngari mo keken kenen kawa guru university kumbe tika koga pig ng'om watiki sukul ma miero ki yabi chalo technical miero ki yabi sub county o weng gitika koga pig ng'om kao no Gamente manera nyim maono pegi neno miripa no loche ken ono mior kitugi wajo neo ni i sub county makunyo area eni biberu pe technical man ng'om Gamente man eni biberu pa Gamente kao no butimo kumero kono yamo tika koro Gamente wa chero ilok mena Mario ladit President General Norbert Mao Lawin radio kamaini tika kwenye radio Mighty Fire FM kiye ngeni rama lupowa kai mero neno jami matika timeki studio pa Mighty Fire chichiri Facebook page pa Mighty Fire FM kai yabo Facebook account maka megi chiri options maki choini search chi typing Mighty Fire 91.5 FM chi liking page anome Facebook ne ino kama Mighty Gang meni ano matentika word kiye tuju ikid matika word kwere kore dano mapol magitika lupo waki Facebook watika neno tamma utika choene iwa yompe chwak mapat mautika mione ikene ladit President General Norbert Mao Honorable Dr. Lilian Abe is following choeti Facebook page kuni abikwano neki njo mapat magitika chano tamma kamegi Lok mena Mario mawano mero wan winki bori ikid may dok kwere machalo ngara chil machuli lubu kore daga chuli winyo duane dok miyo funy matek ene wano ngeo ni kabiri makamego ya chuli kikwera mbogo ni watiki chan madip loyo ipasem piera bichel wia bori Uganda ma eni miini wanero ni kwan tie magoro matek mada pian kero pe iching lute dero makamegwa
chente pere ento anyim tika chero lo don chalo in la dit Norbert Mao lo don chalo Dr. Ambassador Laro Tono lo don chalo Professor Gayala Tigo lo don chalo de le Professor Cheregi ma ki ngeo ma tek ya choli mini wokke kwan ki tij magen gutiyo anga ma diri ma jaberu la leo ka kwan to wa meto kero ne wani kon wani ang pero en matit mati ya choli chan matika kilo goari kid me fonyene kiramba chopo nene ning ilu onyin Gulu University endo ka ini chere Gulu University kombeti lutena maki gamo gi ki ya choli sub region chalo me chere medicine mwa chele chel mogo pe o angwen mwa rio ngech ubere almost lutena rio kikanato mukanene no aki bot Uganda mukane man ene tika nyotewa pero me chan mara mo chopo ene nini wakat ki gu matut ene me chero malo Alego lutua ni wangeni obero tich pagamente me doro lwenye kumchan. Donga mende ti ario, tiga mende madit mati Kampala ni ma la wiye ena ye Museveni. Kidonga mende man mete der, ma wano yero gibene ma kiluoni local government. Don kipotwa Premier Roma Bedka mwenye wiwa tutwal Roma Kakwa tika fudi miero kay penye kong ni kote chako fudi akikwene pede nere diak tide chako wachini awinya diak ko kote chako fudi akikwene pian inti kawaini aromo no kama romo tuwa yeni ni eto an America wachaki waini kot matika fudi wani uberu kot mani ni Utua party mati gamente eni makiluoni NRM tiki manifesto bi enta mero wajo ni manifesto ma choli miero kwando gunyang era ye winye ma obedi juba me joko lweny alego lutera me local government weng RDCs wawun jomoti e media owe dano nge cheke magamente utimo pien geno time juba ni obero ni president Museveni uchero ti waini kari kony po kero chien en wangi kero chien bene kai kero chien ebe neno ni jemi weng ma ene cheke ni ebe kero ye chien nyero time Juba Peace Agreement ena ye manifesto madit pa Acholi ma wero kikati ki program ma kiluoni PRDP Peace Recovery and Development Plan for Northern Uganda we kuju duogi kumerika wapenye ni kujongtie wanjo kero wawachi ni recharge yo lane edo kuj food paper tieni pero wachi tiki kuj mano tieno pe chamo lo tieno pe tika kwan jui an bena logo kuna chwa lok mai waji ni university mero be di gwang cha di kalwa edo wando no nyo akili tieno pa ji wando ba yen kile tieno pa ji wana yo yabu gate we tieno pa ji odonyi gang kwan wana yo buri koyo kalo tieno pa ji tika kwan pieno wana ga kan watia gwako gang kwan Timeno kongwa niang kongi gamende tiki banyawa wano waju ni mukwo miero ke duok enu ni kikere ye ching pe diang ke kenba jua winyo ni diang acholi ento miero ke neni diang beru tie gino weko dan tika charo ngom pien dano neno we ngom tino ne kare mu karangej ono die dua ta be di me lo ba choli kan be ka char ngom ono dano charo diang romo nywal eno ngom ke charo dong pe duogo chero dong matwara timeno wamero restocking ngom makwo lokman me cattle compensation ni enuni pat pien tipi jomauno gitiki biai mabene telefutie ka listen ni tiada
Chen ne bene dong beri wa ni kono ki pogo wang cho na obedini pere tek madalo tua ni kawa mede ni kumal me Uganda tutwa la cholo ile malo wajenge kom winye ma obedi joba donc enoni po betime la boy chiek magamente miero keri akok bol lutien wa mauti parliament lokida waju bodwu ka choke mapol miero wa bet ki chiek makiloni War Victims Compensation Act atamu widano po karma wanu chere parliament mafudu watien onoti gino moni kiloni presidential pardon kai lui ki lum ti president kao ye ti timion wan wajini enuni peraj eto wan mero chek mageloni amnesty o wa yele ke kero amnesty act dong lokman ni kono Acholi War Debt Claimants Association romo mere konyo dano eto menu beru chalo ginchaga lutua ginchaga pe moko deo wa mero War Victims Compensation Act. Pobe bere ni kamente chwa eto one my local government one near one ni gini eni bero neni kumwa primero wa mira evaluation o winyo nino saf ma ngwen tika biro cha karmana beru won komme district gulo no nusaf tie abina no program mogo do ye giri kono got rearing pig rearing kono beekeeping kono youth welders signpost do ata eto joma mier go cho program pilo kingang giwajo kilo kingang ni wabe cho program budget $1 million para bit eto uno be no $1 million para ke kanba abidong pedo tam kamu bechere ye karmati ka kwana mamalo makiloni masters akwedo tiendo kenuni achoyo ibuka makiloni elite capture tiendo keni joma wangi tuoro dokitika tero joma wangu to doki bolu givu ni lupkora tidi fukwa ivu meno kwa luoni elite capture jomu kwano joma niang ma doko chairman atugi chako kwero program eno no kelwoni vulnerable sub projects awai lokmani ko beekeeping ko god rearing akwero awai ni dano yo gudi dano yo wipem dano yo otkwan dano yo oripa dakta dano yo jim ki kwera ye kongba dano no tiga yobo project mogo ikam an ma logo ni gamendo chwalo dano me kwedu lokko maba ni an pingo atiga duoyo wichene pagamenda piana no weni icheka tujutangi kiyobo odiat kari kama dano pe ye pian wano tiki ni ye ni dwenyo betum dano dogang la chenja minister Grace Freedom kwa yuchinyo wadi kachoke money ni we came to investigate Norbert Mao. We thought he was diverting government money, but we discovered that he was. What Karmeti welcome? Yes. Okay. Primero. Wa bichero kwa kwa na mwa mchao President General. Ni wangu betek. Okay. Pienchene mabinu ni binu kinyingwa. Bakongwa donye kwa na mwa mchao machek la winyi radio.